I veliki pozdrav svima i dobrodošli u današnji video gdje, kao što ste vidjeli u naslovu, nastavljamo dalje sa Meridian PES prediktor i danas očekuje prediktor utakmice između Irske i Srbije u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru. Tako da pre nego što krenemo, obavezno ostavite like na ovaj video, u komentarima pišite vašu predikciju rezultata utakmice, također subscribeujte se na Meridian Sport TV YouTube kanal ako niste. I sada se nalazim u meniju, ja sam postaje već namestio, kao što vidite ovdje težinu i dužinu za ovaj video. Tako da možemo imati na utakmicu. Ova utakmica je jako bitna za našu reprezentaciju, u principu ako pobedimo na ovom meču, gotovo sigurno smo obezbedili drugu poziciju u grupi i baraž za kvalifikacije svetskog prvenstva. Također prema nekoj računici, ako ovaj broj bodova, znači ako i mi i Portugal ostvarimo maksimalan broj bodova do tog duela koji se igra u okviru posljednjeg kola, malo ću da samo smanjim, koji se igra u okviru posljednjeg kola, i ako odigramo nerešeno, gledat će se bolja gol razlika u ovom trenutku. Srbija ima bolju gol razliku od, ne znam, stavio sam Birmančevića i kapitan, nema veze, ima bolju gol razliku od reprezentacije Portugala. Tako da u principu svakako je jako bitno da Srbija da pobedi na ovom meču. Također treba napomenuti da je Irska sve do same završnice imala 3 boda protiv Portugala i onda je Portugal uspeo da preokrene u samoj završnici meča i ipak pobedi. Uz pomoć Cristiano Ronalda koji je na tom meču borio Guinnessov rekord, mislim generalno rekord, po broju golova u internacionalnim ili reprezentativnim utakmicama. Radonjić ovdje se malo spetio, pa promenio i na Mitrovića PES-u. Tako da da, svakako kažem, Irska je osvojila prvi bod u prošlom kolu, ako se ne varam, protiv Azerbejdžana, nisam baš 100% siguran. Tako da da, vidjet ćemo svakako šta će biti Radonjica s loptom Radonjić. Radonjić za Kostića, Kostić, centrira Kostić, bit će ovo out za našu reprezentaciju. Evo ga ovdje Tadić, ovdje je predao bukvalno fudbalerima Irske loptu. Da imamo sada, ne znam, samo da se trojim, McLean. Long, Shane Long, njega znam, McLean također nam isto poznat. Ima par solidnih fudbalera reprezentacije Irske, ali definitivno smo mi na papiru mnogo kvalitetniji od naših protivnika Srbije. Ima sada loš pas Mitrović, ali Birmančević, ne, faul. Ne znam da li je ovo bio faul, šteta. Ima bi Birmančević jako dobru šansu. Evo vidite, šteta. Imao bi sigurno 1-1 sa golmanom Irske. McGoldrick i Mitrović. Milinković-Savić, Mitrović, može dole za Radonjića. Baca da pas, ide Radonjić, ide na unutra, Radonjić. Šteta, ima Birmančević, da li može nazad, može do Lazović, ipak ne. Novi napad za Irsku, tu ga je i Sergej sabio. Imamo sada kreće Irska u novi napad, da li će Srbija uspjeti brzo do kraja loptu, jeste Tadić. Snažan šut Dušana Tadića, sada ćemo vidjeti koliko je to bilo blizu. Tadić je probio, Tadić šutirao, ipak nije bilo to ošte blizu. Malo ako me bolje vidite. Ispucava sada golman Irske, Milenković i Long su tu u duelu. Igrala je Srbija sa Irskom u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Rusiji. I tada je bila uspešna u Dublinu, to je bio i posljednji duel, ako se naravno 1-0 Srbija pobedila, to je bio posljednji duel od reprezentacije, da je faul nad Birmančevićem. Ne znam da li ovdje može da se šutira, ali probat ćemo. Tadić! Sad ću imamo ponovo da li je ovo bilo blizu i koliko, svakako nije išlo, bila je preko gola jednog pola metra. Randolfield, Birmančević, Mitrović i McGoldrick, Radonjić, Mitrović, imamo Ljajić, Savić, Tadić! Ovo mogu bude gol veoma lako i ovo je bila jako dobra šansa. Do sada ovdje, jako ja inače znate da volim da se ušetam manje više u gol, do sada u ovom dijelu meča više napadamo sa daljine, jako loš pas Mitrovića. Milenković ovdje, ovdje će da pokupi Rajković. Hvati to golman Rajković. Teo sam ovdje za Lazovića, dobro, prihvatio Lazović loptu, ide ovdje pas za Birmančevića, Birmančević daje pas za Tadića, Tadić, Savić, ne, trebalo ovdje ide za Ljajića, Ljajić dolazi lopte. Nema faula, ja sam mislio da će biti faul. Dolazi Lazović, daje lopte Lazović, Milinković, Savić, Ljajić,
Milinković Savić, Kostić, Milinković Savić, Tadić, polovreme, 0-0 u polovremenu, bili smo opasniji protivnik, svakako, mislim, samo jedan šut u okvir gola, svakako ne mogu da računam ove šuteve za njega kao opasna šansa, nisu išli u okvir gola, kreće drugo polovreme, imamo prvi napad, ovdje Mitrović, brzo kreće Srbija u napad, Birmančević ipak izgubio loptu, McLeana, Stevens, Shane Long, Dorti, kako se ovo čita, Hendrik, Idjerska u napad, ovdje Mitrović, dobro, Ljajić, Savić, izletio da Rajkoviću, sigurna intervencija golmana Rajkovića, Tadić, za Ljajića, ipak ovdje nije bio precizan pas. Vjerojatno ćemo napraviti ovdje i izmenu ovdje, a ovo je faul bio, dobro. Kao mislim faul, pošto pravno pustio Ljajić. Odlično da ukrao Ljajić loptu, gore odmah ovdje pas za Radonjića. Brži ovdje Radonjić od Kolmana, ovo je faul. Nije faul, ne mogu da verujem da nije faul. Ovdje dobije skok Mitroviću, ipak nije dobio Mitrović skok, Milinković Savić. Može gore pas, Savić, Mitrović, Hendrik, Duffy, Hendrik, Stevens, Egan, Stevens, McLean, kralj loptu Tadić, McLean, kralj loptu Lazović, Radonjić, Ljajić, Mitrović, loš pas od Ljajića, nema faula, 71. minut u toku, izgleda će ova utakmica po svemu sudeći na jedan gol da se rešava ako ga uopšte i bude. Mada da evo trudimo se, stvarno ću dati neku izmenu. Izbacit ćemo Mitrovića, nije mi Mitrović ovdje, Jojića ćemo da ubacimo. Također pomerit ćemo s onim dalje Radonjića, Kostića ćemo da, i Lazovića čak bi mogli da pomerimo na desno krilo, ne, Lazović ćemo ostaviti desno. Pomerit ćemo njega tu, a ubacit ćemo Mladenovića umjesto Birmančevića, kapitanska traka za Tadića. Ljajića možemo da izbacimo i da ubacimo Grujića, da pomerimo Sergeja malo ofanzivnije. Malo smo ispretumbali, 3 izmene smo napravili, tačnije 3 izmene koje će budu efektivne nakon prekida. Long, McLean, ovdje opasno, ali kralj Milenković, loptu ide odmah, ovdje pas za Radonjića, Radonjić, pas za Ljajića, vuče sada Ljajić, sada može biti opasno, može da gore pas za Mitrovića, Mitrović i Duffy, ispucao to Duffy, bit će out za Srbiju i prilika se napravi izmene. Evo Irska je napravila izmene, evo gleda sada Sergej, centrirat će Sergej, Makazice pokušao Jović, Long, Tadić, Jović, faul. I ovo će biti jako dobra prilika za Srbiju. Žuti dobija ovdje Brady, bio je faul nad Jovićem, sada će biti prilika iz Slobodnjaka, došao ovo jako blizu gola. Daćemo Tadiću priliku da šutira. Tadić, moguće sam Žizid pogodio. Ajde, dođi Tadiću. Dobro. Šteta, malo je faul preskočio lopta Randolfa. Može ovdje Tadić. Kostić. Ovo je bio preambiciozan pas koji je uspeo. Grujić, izblokirano Mladenović, ipak ne. Sad može biti polu kontra za Irsku, pa evo bi brzo su kradio lopta kako bi bio malo vremena za još jedan napad Srbije. Brady. Što je da prednost, zašto je da prednost, pošto nema pojma, nemam. Ja ne udaram nekad ovaj pes, majke mi. Šta ovaj pes nekad uradi, ovo stvarno, da se čovjek prosto zapita ovo normalno. Bacit ćemo ovdje Vlahovića. I to je to u principu. Zapravo ne, izmenit ćemo i Mitrovića, ubacit, zapravo nećemo ništa menjati više. Nevjerovatno stvarno. Long i Tadić. 2 minuta je produženo, ali
Po svemu sudeći će Irska biti ta koja će imati posljednji napad na ovom meču. Glupost. Mislim, bio je penal, nema odgovora, ali ja sam omašio tajming uklizanja. Rajković i Hurricane, nije Hurricane kako god se prezivam, levo pa šta bude. Po svemu sudeći Irska da doći do pobjede. Ne znam da li će biti vremena za napad. Nema vremena. Irska dolazi do pobjede golom iz penala u 93. minutu. Ne znam šta ja kažem. Baš, mislim vam šta ja kažem, uvijek kad odigram loš prediktor, Srbija u stvarnosti odigra dobro. Imali smo dosta šansi šuta, ovo je bio inače jedini šut koji je Irska imala. Jedini šut Irske u cijeloj utakmici bio ovaj penal. I opet mi se kao i protiv Luksemburga dešava da cijela imam dominaciju protiv protivnika, da protivnik ima samo jedan šut u okvir gola, evo sad je bio i penal, sada čak nije bilo ni iz igre, i da mi postignu gol, sad ja nisam uspio to da iskontriram golom. Pa ne vidiš da 4,5 mislim krivo je penal. Mislim, statistika je, ko što se kaže, ne piše statistika bodove nego golovi, ali opet sam odigrao bolje nego protivnik, realno, a nisam uspio ništa da uradim. Tako da, to je bilo to što tiče videa, nadam se uživo, ako jeste, obavezno ostavite like, šerite, subscribe-ite se ako niste i do sljedećeg klipa, vidimo se, čao! Baš sam se iznervirao zbog ovoga.